u situaciji kod lekara za vanredni pregled moje majke? Ja nisam. U postoperativnom toku sam saznala od drugih pacijenata za tarifu koliko šta košta. Ja sam došavši na prvu kontrolu donela jedan jako lep poklon svom lekaru. Naši sagovornici iz ankete samo potvrđuju tezu da ljudi imaju naviku da ponesu nešto što suštinski ne smatraju mitom i tako zapravo doprinose jačanju kulta malog mita. Pošto korupcija uvek ima dva kraja, profesor sa Fakulteta političkih nauka Dejan Milenković smatra da bi se ovaj problem mogao rešiti dopunjavanjem pravnih normi etički. Javnoj administraciji pre svega treba više podsticati jačanje etičkih normi. Znači ovde postoji jedan kulturološki pojam da kada je reč o, na primjer, maloj korupciji, da je sasvim normalno kada odete u gradsku opštinu ili kada odete u bolnicu ili kada odete bilo gde drugdje da ponesete nešto sa sobom za početak. Znači ovde imate taj na neki način prvo kult, znači davanje i primanja mita malog obima, a kad imate tako rasprostranjeni kult davanja i primanja mita malog obima, sasvim je normalno da će taj kult da se prenesi na više nivoje, odnosno na korupciju srednjeg i višeg obima. Etičke norme nedostaju u administraciji, a političke partije su te koje kroz administraciju deluju koruptivno. Sve bi bilo donekle u redu da se korupcija pojavljuje samo u malom obimu o kojem smo govorili. Opasnija je ona sistemska korupcija koja se obično dešava u oblasti javnih nabavki, pravosuđu, zdravstvu, obrazovanju i izdavanju građevinskih dozvola. Tako partije ubacivanjem svojih kadrova postaju glavni generator korupcije, kaže Zlatko Minić iz Transparentnosti i dodaje da se na taj način vrši opstrukcija dobrih zakona i poteza vlade. Partije su se umešale i prodrle u sve pore preko zapošljavanja svojih ljudi, preko mešanja u sistem javnih nabavki, preko kojih su crnim ili sivim kanalima finansirane, tako da u partijama ne postoji očito volja da se bori protiv korupcije. Sve su se izmenile u proteklih nekoliko godina na vlasti i kako neka partija u opoziciji krene da kritikuje nešto, kada dođe na vlast vrlo malo šta od tih mehanizama promeni, već ih primeni. A da je zaista tako pokazuje jedan prost primer. Dugo najavljivani zakon o uzbunjivačima još ne stupa na snagu, pa oni građani koji bi i ukazali na slučajeve korupcije nemaju punu pravnu zaštitu. Uzbunjivače štiti samo pravilnik Agencije za borbu protiv korupcije koji je internog karaktera i ne može pružiti punu zaštitu. Po rečima Radeta Đurića iz Antikorupcijskog savjetovalištva, zakon o uzbunjivačima će stupiti na snagu tek od sredine ove godine, a uzbunjivači trenutno mogu da se pozovu samo na Krivični zakonik i Zakon o zaštiti ljudskih prava. Situacija je takva da će se on primenjivati tek 6 meseci od dana objavljivanja u Službenom glasniku, a pošto nemamo informacije o tome da li je i kada objavljen u Službenom glasniku, otprilike procenjujemo da tek negde od sredinom 2015. godine da će zapravo krenuti primena. I to je u ovom momentu jedini akt koji zapravo pruža određenu vrstu zaštite. Može se zaključiti da je transparentnost jedan od najvažnijih činilaca borbe protiv korupcije i najbolji uvid u potrošnju državnog novca. Građani moraju biti informisani o tome šta korupcija jeste i koje mehanizme zaštite mogu da koriste. U svemu ovome, važno je redovno prijavljivati nepravilnosti u radu institucije i pojedinaca i time razbiti srpski kult mita, od milja nazvanog čašćavanje.